Itangazo riturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe. Kuwa mbere tariki 8 Kamena 2026 inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Kagame Paul. Inama y'abaminisitiri yemeje umushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka 2026-2027. Ingengo y'imari zibanda ku kongera umusaruro w'ubuhinzi, guteza imbere inganda, kwihutisha ihangwa ry'imirimo no kubaka ubukungu butajegajega. Inama y'abaminisitiri yamenyeshejwe ibyerekeye icyorezo cya Ebola gikomeje kugaragara mu karere n'ingamba u Rwanda rwafashe zo kugikumira. Minisiteri y'Ubuzima yakajije ingamba zo kwirinda, gusuzuma no kugenzura abinjira mu gihugu banyuze ku mipaka yose hagamijwe ubuzima bw'abaturage. Kugeza ubu nta bwandu bwa Ebola buragaragara mu Rwanda kandi ibikorwa byose birakomeje nk'uko bisanzwe. Abaturage barakangurirwa gukomeza kwirinda no kubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira. Imishinga y'amategeko yemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki Nyafurika Itsura Amajyambere yerekeye inguzanyo z'inyongera zigenewe gahunda y'iterambere rikomatanije rishingiye ku ikoreshwa ry'amazi ya Muvumba. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye impano n'inguzanyo zigenewe icyiciro cya kabiri cy'umushinga wo gufasha impunzi n'imiryango yazakiriye kwinjira mu buzima busanzwe no kwivana mu bukene. Imishinga y'amategeko yemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye inguzanyo zigenewe umushinga wo kunoza ibijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu mijyi. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye inguzanyo igenewe gushyigikira politike y'imicungire y'ibiza mu Rwanda, harimo uburyo bwo kubona inguzanyo yihutirwa igihe habaye ibiza cyangwa ibihe by'amage bitunguranye. Yemeje kandi umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika ya Botswana yo guca burundu gusoresha kabiri ku byerekeye imisoro ku musaruro n'ikumira ry'inyerezwa no kutishyura umusoro. Imishinga y'amategeko yemera kwemeza burundu amasezerano yo gutwara abantu n'ibintu mu kirere hagati ya Repubulika y'u Rwanda na guverinoma za Algeria, Azerbaijan, Botswana, Costa Rica, Guyana, Morocco, Senegal, Trinidad ndetse Tobago n'ubwami bw'Abongereza na Ireland y'Amajyaruguru. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano ashyiraho ikigo nyafurika gifasha mu gukumira no guhangana n'ibiza, Africa Risk Capacity Agency. Inama y'abaminisitiri yemeje politike, ingamba na porogaramu zikurikira. Ishyirwaho ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano kizihutisha iterambere ry'ikoranabuhanga, guhanga ibishya, gushyira mu bikorwa ishoramari n'imiyoborere hagamijwe gushyigikira impinduramatwara mu ikoranabuhanga no guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda. Ivugururwa ry'amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bisangiye uruzi rwa Nile ahesha uwo muryango uburenganzira bwo kugira icyicaro mu Rwanda. Itangwa ry'impushya zo gucukura amabuye y'agaciro na kariyeri, gukodesha ubutaka bwa leta buri mu karere ka Karongi sosiyete yitwa Zipline Rwanda Limited. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda bakurikira: Bwana Jeremy Blin, ambasaderi w'umuryango umwe bw'Uburayi mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali. Dr Simon Knapp, ambasaderi wa Austria mu Rwanda, afite icyicaro i Nairobi. Madame Odede Ekuwe, uhagarariye ikigega mpuzamahanga kigamije guteza imbere ubuhinzi IFAD mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali. Inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: urwego rushinzwe kugenzura ibahirizwa ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo mu iterambere ry'igihugu. Bwana Habiyaremye Rurihose Florie, umugenzuzi mukuru wa Gender wungirije ushinzwe iyubahirizwa ry'uburinganire, yongerewe manda. Naho mu rwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB, Bwana Ineza Izere Gratien, Internal Audit Division Manager.
naho mu rwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB bwana Minani Faustin yagizwe Head of Service Delivery and Good Governance Department, bwana Murindwa Anatole Head of Research and Homegrown Solutions Department, Madamu Murungi Anita Service Delivery Division Manager, Madamu Munganyinka Taima Lydia Registration Division Manager, bwana Nikora Silver Applied Governance Research Analyst. Mu kigo gishinzwe amashuri makuru HEC, Dr. Habimana Olivier yagizwe Head of Department for Digitalization and Research, Dr. Nyiringango Gerard Division Manager for Post-Quality Enhancement in General Education, bwana Shyaka Eric Communications Analyst, bwana Mushambaro Richard Legal Analyst. Mu bindi, Minisitiri wa Siporo yamenyesheje inama minisitiri ko kuva ku itariki ya 13 kugeza ku ya 14 Kamena 2026 mu Rwanda hateganijwe isiganwa mpuzamahanga ryitiriwe Amahoro Kigali International Peace Marathon rizaba ku nshuro ya 21. Minisitiri w'Ibidukikije yamenyesheje inama minisitiri ko kuva ku itariki ya 2 kugeza ku ya 6 Ugushyingo 2026 u Rwanda ruzakira inama ya 38 y'ibihugu bihuriye ku masezerano ya Montreal.